football Titi par zanga somriat pahni na ngai thavele don ta ila mechelam football hi mipalam football nen chuan in thlau tak ni ma sela ma an son zela abikin England meche football league sangber women's super league phei chuan ma ason chak le team som pahni in elna hian sangni somni pathum somni pali seasona team sang-sangina sum anlak lu za chu paun maktadwe somruk panga lai atlinga club tinin paun maktadwe khat aya tlem lo theu la lu tin hetiang an thlen masak ber ani ama a sum anlak lu paun maktadwe somli pariat atangin apun na hi paun maktadwe som pasari lai atlingani English footballer mecha team sum la lu tamber chu Arsenal niin paun maktadwe som panga point pathuman la lu ta Chelsea in paun maktadwe som pakhat point panga la lu tin Manchester United in paun maktadwe kwa point pahni an la lu ta Manchester City point paun maktadwe ruk point paruk an la lut ani anni ho hi mecha team sum la lut tam zualte anni Poland national team hi anram mi nge misal probir sana kai shoi meka ma se ti ma lung oilona atu thung police manager hian Poland captain Robert Lewandowski hi adu sakvak lava Poland national team captain ani na ali sakthu ashil chubaka chuan Poland team le training na a an staff zongjong te ma athutlung na hi apuang boka Inter Milan midfielder Zelinski team captain a aruatani he thutlung na hian lewi hi alom lo hlea social media lama angai dan tar lang halin thil om dan le kochin minrin na akiam thena wangin ani hian team akai shoi chung chuan ke hian Poland national team tan ka khel to lawang tin thutluk na kasiamani khovela chantu nei thaber tan hian khelle na hun tha ka nei ero ka beisei atiani Robert Lewandowski hian Poland national team tan tuna an team ka shoi tu misal probiers ka shona hnuaya chuan khel atum to lawani Polish Football Association point thu chuan nei to in hemi chungchanga zona te chu team kai shoi tu hian press conference a changang tin Tholenia World Cup qualifier a Finland an ma chon tura press conference a hemi chungchang zona le chhana hun an mangdon ani probir si kumsom nga pahni mi ania kumsang ni somni pathum September thla khan Poland team hi kai shoi chanin Euro sangni somni palia khan an grupa table mong bera an oma khami tum in elna a pe chua masak ber anni an result kha achon om lo hle tuna FIFA World Cup qualifier an khelme ka ero group G rampanga omna Poland hi ma shoi tu an ni mek thung Poland hi match som nia kai shoi to in tum som an chaka tum li ron a yin tum rukan tlom Robert Lewandowski hi kumsam thum paruk mi ania August tha hian kumsam thum pasari apum to dona au pave ta hle ani hian anram senior team tan hian kumsang hi paria September thla khan kumsom ni le ni som ni mi chau ani lai atangin a khel trana kumin thlengin a khel ta zela friendly match World Cup qualifier FIFA World Cup European Championship qualifier European Championship UEFA Nations League te a khel towa Poland tan hian match ja somnga pariat khelin gol samriat panga akhunga asi samthum panga nei telin match ja somnga pariat atang hian goal contribution za somni lai anei tlingani Robert Lewandowski hi Poland tana match khel tamber le goal khung tamber ania ma se tuna an team kai shoi tu hi chuan asul nu ro pui taka wang hian captain na da chun zom zel atum lem lovani Italy national team kai shoi tu Luciano Spalletti hian anram team en kol na aban san tur thu apuanga zirtom ni liam ta Norway laka sithum faya an tlom hnuin Italy result thalei theilo chungchang hian boruak anei lian thar lea tun hnaya match an khel sang-sanga an result chia awangin soisel po an tok thar na sa hle hetiang kara hian kumsam ruk paruk mi Italian manager Spalletti hian zanina Moldova an ma chon tur hi Italy team akai shroina match nanung ber tur ani thu soyin ana achol san don ti press conference a asoyani Spalletti hian asoidanin President Gravinanen in biain ani chuan tuna kana kanram team coach kanina atang hian ban kani tur thu min shilani hemo phurna hi chelchun zom zel kadua kana hi thochun zom zel kadu ban san tumna keima chuan a omlova Moldova ma chon tu zinga po katelang ti chuan kan contract chungchang kan chingfelang atiani Spalletti hian ban du lo hle ma sela how to lok jok te atanga ban ani tur thu a hriat awangin aban tur thu hi wal au zokin asoi langta ani bera coaching lama ton hriat nei tha hian
lo thei lawa Italy national team chuasan lo thei lawa ain ngai ani Spalletti hian kumsan hi somni pathum September thla atangin Italy national team hi akai hruaya kumsan hi somni paruk July thla thleng nakum FIFA World Cup khel tur thleng ati thei bokang chu chumi thleng chu contract aneya ma se amang zodon talawa akai hruai tawna hian match somni pathuma tumsom pakhat chakpuin tumruk draw an neya tumruk vek an tlawm ani Italy in Spalletti an ban tur thu hi then kha chuan mark an ti hran lova achan chu match an khelna hnung palia an chak zo lo veka France Germany le Norway laka tlomin Germany vek hi tum khat anin hne tok puya kum ina match thum an khel towa an la chak mia lavani Liverpool player Harvey Elliott chuan amalam hun angai twa don ti soin kum khoral zonga hun man adu lo thu a soitel boka chu wangin kum somni pahni mi English player hian Liverpool a chuasan rin na alian ta hle Harvey Elliott hi talent nei thatak niin palian lo ma sela theina sang tak nei niin Liverpool a hin atatum lem lo thunga bultan tung het zinga atel phak lova cup competition lama Liverpool hian an mangrim bera English Premier League le Champions League lama an player poimo zinga atel phak lova hetiang renga om hi adu ta big lo ni in alang kan career hi atoya chu wangin kum khoral ka du lova player kani ne zona ma ka son theya ka theina tak tak lan tir tura keim a om hi mu po ka du keim a thaber kani theina tura ma son ka duwa chumi clear chung chuan kama hun tura thutlukna ka siamang Liverpool chuasan duna thinlung engthil dangmain min nei tir lova he club hi ka hmangaya fans po ka hmangaya team po ka thlop em ani ma se apoi mober chu ka career kalzel turatana a thaber ngai tua hi ani atia chu wangin Harvey Elliott hian Arne Slot an hnuaya adin muntur azirin amalam hun rel fel mai atum ani bera kumsom pasari mi chaw ani laya azom Liverpool a hun hi aliam don ta ni in alang tun season UEFA Nations League chu a morbok ani ta final match khel main pathum na zon na match khelin Germany le France anin machon masa goal ni luna match a hian France hi Sydney fain an chakani France tan Kylian Mbappe an minisomli pangana goal mashwai khungin second half toplam minisomriat palina a Michael Olise khungtur Mbappe hian asiam sakle boka heng goal ni mang hian France hi chakin Nations League a pathumna anita ani Germany hian goal khung theilo ma sela hun tha ero anin siam nuala France goalkeeper Mike Magnan ache thada wangin German team hian hun tha an hmangtang kai zo lo tluana France point goal tam zo khung narem chang nei ma sela goal ni bak an tlin talavani Mbappe hian France tan goal a khung le ta ka wangin anram tan goal somnga a khung tling ta France player zinga anram tana goal somnga khung tling thei player pathum na ni in goal somnga pakhat khung tu Thierry Henry le goal somnga pasari khung tu Olivier Giroud te chau tluk lo anei ta France tana goal khung tam ber record siam thei turin Mbappe hi din mun thataka ading mek ani pathumna zonna match khel zowa final match khelin Portugal le Spain anin machona in khel munam taka hian Spain in ball changtamin hun thapo anin siam tam zo ka ma se Portugal antang thei hle Spain hian minisomni pakhana Martin Zubimendi mangin man hruaya he goal luna tur hian Lamin Yamalan fing taka ball vorin Portugal defender Ruben Dias an lodang man ma sela apet chuak na thei lova Nico Williams le goalkeeper ballin chu kara Portugal player João Neves an ball pet son velein heta ball per hi Zubimendi hian nai taka tangin apet goal ta ani Zubimendi hian ball asiam rem nuwa Yamal pasin atop khara pet goal tua atang lea atho lok le minute somni paruna Portugalin an sipuran sud velea an left back Nuno Mendes an Spain penalty area bora mun all thatak nein amang tangkaya le shula na taka ball petin Unai Simonan adang thei talova a goal chiang le ma se minute somli pangana Spain in goal khung velein Pedri an thataka ball khalin Portugal penalty area a in siam rem Mikel Oyarzabal fing takina pasa Oyarzabal hian fing tak bokin gola apet lutani first half a Spain in goal ni goal khatin man shuaya ma se second half a Portugalin tactical change nein PSG defensive midfielder ma se he mecha right back a bulan trantir João Neves la chuakin Francisco Conceição an la chuak boka Nelson Semedo le Ruben Neves te dalutin heminu hian Portugal hi an game anget zualani
Portugal hian mini samruk pakhat na veilam sira tangin an left back Nuno Mendes mangin an nora Mendes hian iamal tlan pelin ven puitu anei Spain right back Mingueza an alo ven that puitok lo bok nen Mendes hian cross ball nein Spain center back Lenormand an alo dang pera ma se heta ball per hi Ronaldo an nai taka tangin apet lut chiang hle Ronaldo hi Chelsea defender Cucurella an veng ma sela aveng ne lavani hemen hu hian Pedri mangin Spain in hun tha an nei lea ma se gola an chantir thei lova iskope thazet Portugal goalkeeper Diogo Costa an alo dan sak boka hun top dona Ronaldo an liam anei awangin a khel chun zom thei talo boka Goncalo Ramos an thlakin tichon hun pa ngaya gola lu bel lova extra time mini samthum an khel chun zom heta hian goal dang lu bel thei lo zelin penalty shootout an thlenga Portugal in pen masain Portugal tan Goncalo Ramos an pen masaberin a pet gola Spain tan Mikel Merino an a pet goal vele Portugal tan Vitinha an pet goal vele in Spain tan Alex Baena an a khung vele a Portugal tan Bruno Fernandes an khung vele in Spain tan an playmaker Isco an a khung vele a Portugal tan avoilina Nuno Mendes an pet goal in Spain tan avoilina Alvaro Morata an a peta ma se an senior forward player hian a pet goal talavani hemenu hian Portugal tan Ruben Neves an pet goal vele in penalty shootout a Portugal hi golnga goal thumin an chakta ani Portugal tana khel thaber ti thei chu an left back PSG defender ni bok Nuno Mendes ania ani hian tun season z chu tu po ma chon sela ada tha thei zel ti thei khopin a khela ngeta a defending a tha a tlar malam apui thaboka Spain laka po tun lai rol thar thaber ti thei Lamine Yamal aveng thiam hle Yamal chevel match danga munam tling khop kan mu thinang kha Mendes ma hi chuan kan mulo tluan ani Yamal khan Mendes hi angam che lo ti thei tur khopin Mendes bum tumin chet alangam lo thina kha wang khan Spain attack kha anatur angin anatok ta lo thin bok a chan ber chu Mendes kha a that em wang ani Mendes hian goal khata khung ba ka across ball atangin Ronaldo an goal a khung boka Portugal tana tholok berti theiani UEFA Nations League hi sangni sompare sompakwa season atang khan khel tranania Portugal hi champion ma saber niin tun season an champion le taboka hein elna season li nei towa hian Portugal chau hi voini champion thei om chun niin record thar an siama Nations League a hlotling ber an ni tari Portugal hian final tum ni lut toin an chak ve a an ne te hi Netherlands le Spain an ni final atlom Spain ero Nations League a hian final tum thum an lu tona tum khat chawan champion a tum ni atlom zoka an tang Portugal a PSG player telte Nuno Mendes Vitinha Goncalo Ramos le João Neves heng player pali te hian tun season a in elnan khel zonga no moi an choi kim taveka tual chung league sangber league 1 a champion in cup competition chinhia an champion boka Champions League no moi choi le bokin tuna Nations League no moi an choi le a champion no moi panga theu an choya an hlotling hle Ronaldo big hian tun season Nations League a hian match kwa khelin goal ria ta khunga a goal khung te hi penalty area chunga tanga a khung vek ni in Victor Gyökeres ti lova hein elna goal khung tam berani ani hian heng match kwa a khela tang hian goal khung tumin goal shot tum somthum pariat aneya tum som panga goal zone a apet Ronaldo hian assist tum khat anei tel bok ti hian Ronaldo hian Portugal tan champion no moi pathum a choi tling ta a Nations League no moi pahni le European Championship no moi pakhat a choi ani zan ina international match engemozat entura omdona chungzinga chuan UEFA hnuaia FIFA World Cup qualifying round khel chunjam turania darsari lechan ve Kazakhstan le North Macedonia anin machonanga darsom pahni le mini sompanga arwalin match nga an khel dona heta hian Belgium le Wales Croatia le Czech Republic Estonia le Norway Faroe Island le Gibraltar Italy le Moldova te anin machondon ani international friendly match po engemozat khelani dona thlalaga kan mu angte hinin aditel chuan soitalo maila athamai ome transfer lama luta ila German club Borussia Dortmund chuan English role thar langsar Job Bellingham an la lut dona amana Paul Magdalene somthum pakhat an seng don Dortmund hian Bellingham a khelna Sunderland an inremna nei toin Paul Magdalene somni paruk point pakwa paruk anin pe photanga add-ons kaltlangin Paul Magdalene li point pahni anin pele don ani Job Bellingham hi kumsom pakomi ni in Jude Bellingham anaw ania
a u hnung zuin a u khelna thin Dortmund kora hadona a u angin che thazui theidon takmo Chelsea in player thar nei vele ta in French club Strasbourg atangin Mamadou Sarr an la luta kumsan hi samthum pathum thlengdai contract an zia pui Mamadou Sarr hi defender ni in sangni somni pali somni panga season khan Strasbourg tan player poimo anrin role zingami ania a khelmeng na Strasbourg hi season thara Europa Conference League khel phak turin a in petlin puya a che that pui hle ama hi kumsom pokami chawlani ma sela a theina asang hlea a khelna team a rin role ni in Chelsea po hian an club malam hun zela an rin role ani theitur zinga an club malam hun ti eng zual theitura nga in an la luta ane Fabrizio Romano tarlandanin AC Milan defender Theo Hernandez chuan Al Hilalina an somna anola Al Hilal hian Theo Hernandez a khelna AC Milan hi transfer fee chungchanga inremna an nei pui vek towa ma se Al Hilalina contract an si mu chungchanga Hernandez hi alom tok lova contract hi apom sak theilo awangin an inrem thei talavani Real Madridin an goalkeeper Belgian Thibaut Courtois thlun nge tumin contract tharan zora Belgium goalkeeper tha hian Real Madrid a hian contract thar aziak ngei do ni po in tarlan ane Spanish club ro pui Real Madrid hian kumsom paruk mi talen nei thatak Abdella Ozane an la lut dona ani hi Ajax a khel thin ni in July atang hian free agent in aum dona Real Madrid hian free transfer in an la lut don ani Cristiano Ronaldo chon a khelmeng na Al Nassr cha mathlang ti Fabrizio Romano an atar langa hetiang ani taka wang hian Ronaldo hian Al Nassr hian contract aziak thar ngei tura ngai ania tuna a khelmeng na Saudi club chhuah sana chawna thar mun danga machon tumna Ronaldo hian anei lova ngai ane Ronaldo hian Al Nassr ta hian season ni a khel towa an club gol khung khol ni in Saudi Pro League a phechuan season ni a man towa gol khung tamber ani veveya Al Nassr tan hian khelmol chunga apoimo ba ka khelmol pona club tan atangkai zui hleya Al Nassr ina khelmol pon lama tanga sum tam tak an hailuna a Ronaldo hi an tangkai pui berte zingami ane chuwangin Al Nassr tan Ronaldo an chel thei dur hi thillom om tak atling don ane Melin tarlangin Liverpool chuan German club Leverkusen atangin Florian Wirtz laklu antum chunzom zela andil na masa Leverkusen hian lo hnol sakma sela Liverpool hian atop nan Florian Wirtz hi leitumin ma an la chunzom le ta a andil na sumpo tipungin Paul Magdadoi za som pariat lai an the chuaka Leverkusen hian an hnol le don nge don lo ti hi he thu bo sei lai hian hriat alani lovani Melin tarlangin Everton chuan English midfielder Jack Grealish laklu antuma City a tlatlum lo tak hi laklu thei in be seima sela a hlo chungchanga hian Everton hian boina lian tak an neya Grealish hi player hlo tam tak ania Everton a hian a hlo atiniam du ani lo chuan Everton tan hian laklu thei lo ani mai thei Spanish chanchin buten tarlangin Real Madrid chuan Real Sociedad atangin Spanish midfielder kumsomni parukmi Arsenal zom tura soito thin Martin Zubimendi laklu tumin ma an la meka Zubimendi hian Arsenal nai to hle ma sela officiala online laklu lo awangin Real Madrid hian beisei an la nei ani Sky Germany in tarlangin Arsenal chon RB Leipzig atangin Slovenian Benjamin Sesko laklu antum chunzom zela ma se inremna an la nei lovani Talksport in tarlangin Danish striker kumsomni pani mi Rasmus Højlund chon a khelmek na Manchester United chua san adu lova Italian club Inter Milan in laklu tumma sela Højlund hian United a chawna machon chunzom zel adu ani Football Insider in tarlangin English player kumsom pariat mi Arsenal tana khel thachin tak Lewis Kelly chuan a khelmek na Arsenal a contract aziak thar do ni in alanga Real Madrid in beisei ma sela Gunners hian thlun nge tumin contract an si muwa anin rem do ni in tarlan ani Sky Sports in tarlangin Chelsea chuan English forward Dortmund tana khelmek kumsom ni mi Jamie Gittens laklu tumin Paul Magdadoi somni pakwa point panga an the chuaka ma se Dortmund in an lo hnol saka Dortmund hian alo bera Paul Magdadoi somli pahnia tanga somnga in kartal an phut ani Sky Sports in tarlangin Chelsea chuan AC Milan atangin kumsomni pakomi French goalkeeper Mike Maignan laklu antum chunzom zela Chelsea hian Paul Magdadoi som pahnih point paruk the chu anin huam ani Football Insider in tarlangin Verona le Italy defender kumsomni pakhat mi Diego Capola chu English club Bournemouth le Italian club Como ten laklu antum
football Italia intar langi Nigeria striker Victor Osimhen chu Saudi club Al Hilal in lak lu tum ma sela a khelmek na Napoli nen transfer fee a po anin rem to chungin Osimhen hi an min thei talawa Osimhen hian Al Hilalina contract an offer hi apom thei lova a hnolani France chanchin buten tar langin England le Manchester United forward kumsom ni pangami Jadon Sancho hi Saudi Arabian club Al Hilal in lak lu an tum zinga atel vele ta a Jadon Sancho hian chawna ma sonin United hi a chua san ngei arin oma Saudi lam hi apandon MT ero ala chiang lovani Football Italia intar langin Italian Football Federation chuan Chelsea, Leicester City le Roma kai hruai to tu Claudio Ranieri roi an ril ru ka tuna an roi mek Luciano Spalletti hi an bandon ti achiang towa amun ruak no khanan Claudio Ranieri hi an be sei mek ani zowa kumin mei tha phe kha chuan Sheffield Hallam University a Chancellor mo phurna pek ni in kumsa ni somni pathum khan he University a hian honorary doctorate choi moina adong to boka Sheffield khwa hian a hlutna an hrechiang hle ma se antana hlutak hi an chanta ani athi chan hi chiang taka tarlan a omlova tu hnaya na khir tak na wang takin atlak buak ti tarlan alo ni towa chuwang chuan ke puwa kal thei lovina oma chu a chan bera ngai ani ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se